709 sela, 1204 je potpuno prazno, a 1000 još se spremilo na izumiranje. A šta si ti spremio, majstore? Spremio si da pusta srpska sela naseliš migrantima, tvojim budućim biračima. Neće moći, Aleksandre, neće zbog srpske tradicije, zbog srpske porodice, ne može. Priznajem ti, postao si prvak Evrope u proizvodnji jeftine radne snage. Spremaš naš narod da rade kod stranih investitora za 200-300 evra. Stranci u ovoj zemlji dobijaju besplatnu radnu snagu, oslobođeni su plaćanja poreza, imaju slobodne tržište, imaju jeftinu sirovinu i subvencije od 6 do 28.000 evra. A šta si dao srpskom seljaku?